Stop, my nigga. It's Ja Cool. So, Konsagi Disha, I got many things for you guys. Just stay tuned, alright? Ja Cool, nigga. See me? I'm here. Na fek mwa veche. Fon ekip tenten ba, ma on se na fek kon sa veche. Si vous je ba, you know still. On sa mdo la. Nou fe ba, yo jan dwe fe o veche. On wan. Ba makak la. Mwen fe peyi atounen nan peyi makak. Na feti a fe pa nou wan. Fon ba bitize nou monsye. Fon je ba yo nan fason ki nou dwe jere yo. On wan. So, Haiti, se pou nou li. Se pou mwen, se pou nou tout. Monsye, nou to kriminel. An fon jan pou nou kite baye sa ou konwen samdou la. Konen gen moun ki wale komansi sezi, nou bat panse mda wale pale de sa. Konwen. Waka pran peyi, monsye, na fe sa pa bon selman. Yon ki ban li de bloufe, yon ki ban kriminel, so, ne ou pa fan et bon. Di jou an jou men, ou li nta jen amelyorasyon, e plis problem kap mette. Men fok chanj, monsye, et ti revye san hipokrizi sa la ka nou. Haiti nou pa gen dirijan, nou gen kriminel. Tout nek ki nan palman se kriminel, parce imagine ou, nek la pare lout baye pou fè men, nou wan, depi pitit li madame ni fòm na bien viv, i pa kye men, pa kye di lout ti male ka viv, so, fòn chanje baye yo monsi. Se lakay rete lakay. E nou pa panse monsi, konbien moun, konbien gren Haitien, nou fè pran exil, san moun sa pat yon oman politik, san pat pase nan politik ditou. Jis me se panse bagay yo. So, mwen te kwe, li le ita bonjou ba yo, se span gache avni jenes nan. Mwen pa ket baye kon fè mèche. Mwen ba bon man, se mwen vle tounen lakay mwen men. Ba rete kwe goun lot kote ma pi a lez ki lakay mwen. But, ti pa pou mwen se mwen ba kwe goun kote yon Haitien pi a lez ki lo lakay mwen. Lakay se lakay nan de mèche. Ane se pon ti konsyes. Mwen konen bagen as pou fòm da fè nou pon konsyes. Men negan le a fè nou pon konsyes. Yon mwen pose, nye baye pou mlage. Amos ki nou pata konon mwen ditou. A ven zon nou, redve yon. Ven konen deja se Ja Cool. Ciao. Love you all.